Wharinga sumat whalon whai paono whai whitu, se tātou whai tau whaatasi, nā ui loa fo i le tasi a ngelu ua lele le taulo toa ingo le langi. O ia te ia le tala le le e whaavavau, e fola atu i enu nofo i le lalo langi i atunu uma, mai tu a inga, mangangana ese manuu, wa Faapefea atu ma le leo tele, i au tau mata tau i le atua, ma batu ia te ia le vi inga, a wa ua o mai le tu aso la na Faamasinoga, ma i au tau ifo i le na whaia le langi, ma le whanua, ma le sami, a toa ma puna o vai. O ua o mai le Faamasinoga a le atua, ua o mai le Faamasinoga a le atua, whaafonga le mai, e leo whai mai ia le whaamtalanga o runga le tātou mau whaitawina, a mea o le o mai le Faamasinoga a lea atua, le ai, o le whaupunga lai ai, o le taimi nei. It is the present tense, it's not in the future tense, not in the past tense, it is now. Whai mai, ua o mai le Faamasinoga a le atua. Woe, o te fia Faapefea atu, po le lava lou manatu o iai i le leanga ma le lelei. One of these days, we will stand before God. E le aso e o mai ai, e te tua i luma o le atua, e te tali atu i le atua. You will account to God everything you have done in this life, no matter whether you like it or not. You will stand before God and you yourself will answer to God. E le tali lau tama, e le tali lau tina, e le tali lau faifeau, e le tali se tasi, o lo e loa i le lalolangi nei po laulo ia po oi lava. E le ai e tu lava le tangata mo ia lava. Woe, that's why it is so important that we understand whainga malo le atua. Awa e o lava i le tangata e le loa le atua. E tu fo i luma o le atua. E o i le ko lea lai te tala wha solo atoa lanu whale o loa i le aso sama le sapati e le loa le atua. E tu fo ia i luma o le atua. La sa utou tale le nefiafi. What are you going to do about it? What are you going to do when God's judgment day eventually comes? O le halau me whai pe a ina o mai le taimia mai e lunga lo suafa ma e tu iluma o le atua e te tali le atua i lana Faamasinoga mi o tonu e tā ua le tātou mata upu i le afiafi le nei a wa o lo manino ma lo malama i le vaenga leo le tātou whaasoa e mawhai ai o na whaasao ina oe. Amene. O le whaamaonia o le ami o tonu o le atua malona lofa ia i tātou o le mea tā ua lava lea e ta tau o na tātou roina i le Faamasinoga a le atua. Ua whaalia mai le finangalo o le atua mo i tātou. O le fesili, o a mea te tele e whaalia i le Faamasinoga a le atua. O le mea mua, tali lea, o le atua e tonu ma lofa muti vale. O le atua e tonu ma lofa. These are the two characters of God. O le atua, e le ngata e alofa, ai o le atua foia, e ami o tonu. You often hear people preaching about God's loving grace. Ai to te sila fiauto, ua tele lava ina se le manatu ma le mawhau whau o tangata. Ona ua la unga pito tasi le winga lea o le atua. Na o le pauale mea te whaafonga iai, na o le atua a lofa, le atua a lofa. Ai se a ona la waina o le atua amio tonu. E amio tonu fo i le atua woe. E le na o lea lofa. Why is it so important that we know this? Mafu fau yai. A whainei o te lea lofa ia te outou. Na o le pāu ale mea o te fia launga i le series a tole nei. Na o lea lofa o lea tua. A o sionga ponga. E umae. E le ai masesi o tātou e sala mo ai. What that is going to do is that you will continue on sinning. Pahile o se fina ngalo na o lea tua. Somebody said, I love to go to heaven. Ai te fia Faapefea atu ia te oe. E te le alu i le langi. Pe a whai o lau malama maanga o le langi. E whaatoa e o le langi whaatoa a toa me uma. But I would like to say, heaven, you have to start eternity right now. Amen. You have to start heaven right now. How?
I le o langa e te soifua ma e o lai. Amen. A whai nei e te ola manu malo I nei, ona o le alofa tu noa, ona o le anganga pa I o le atua fisoso ani mai, ona o le tu ina atua atoa o ia Yesu, guarantee you will live the life of eternity starting from now on until the day Jesus comes. Amen. E te le whaatali, e le ese me ta o le anga sala whaasolo atoa, and you expect that when the second coming comes, you will find yourself in heaven. E leo te le fialu I se langi Faapefea. E anga sala tangata te ia ua tofu fea. Te ia ua tofu le langi. E leo se ata le nao le langi woe. That's why Jesus have to come. Na lai ona sau Yesu ina ia prove, ina ia matua whaailoa. E mawhai e le tangata o na ola masoifua manu malo I le olanga le nei. Ai le io atu I le ola e whaavavau. Ko te sila fia. E le ngata I lea. Ai o le Faamasinoga a le atua. E whaalia ai. E iai whetu una inga whaalelangi na tāpena I le atua. Ina ia tai atuai oe. E le ngata I lea. E whaalia I lana fuafuanga ma le natura. O mea na ia whai e le lofa. I le Faamasinoga e matua whaali tino ai le vahenga le nei. E le ai se maa e le ifulia e le atua. Whaafanga mai. E le ai se awala e le I o iai le sa idi a le atua. Ina ia maua e ia oe mau. The reason why we have to evangelize is because God has people out there. E iai la tau pe o tau e wo mai. E manao mi ona whaafafonga I le fionga le atua. Ona e iai le aso e whaamasino ai fo I oe. E pe ona whaamasino ina o le kalesia. O lo au mai ava noa e le atua mo oe amene. O lo sue ava noa pe le atua mai tasile nei o ava noa whaauro. Wa mai e le atua mo nisio I tātou. Nisio lo whaafonga mai lunga o penga ta whailangi. This is the opportunity that God opens for you to hear His last warning to the last people who lived in the face of the earth. E tā ua lo whaafonga iana whiau muli nei. This a lot of experience lea. O te sila fia auto. Ala mafu angale leona kipe le atua lana ekalesia ia ngai oi. This is why I always want to do this work, because I understand now. Leo manino mo malama ele ai se me mafai ona toi tu ua fully le atua ma ua fully le atua ma umalava to make sure that nobody has an excuse. Amen. So that everybody will have the chance to hear about God's message before His final judgment. I say ai tauai. Tato whalongo I tala na po. Ma tai onu tau palua sumale whawhai pa sumale ono. Ai tala ina tu fo ile nei tala lele atu nu. Atu lau uma ona. Ona o mai ai lea o le ngata anga. We have to preach. We have to spread the word of God. So that when the judgment comes, nobody. Ele ai seis. E iai sana alofanga. Amen. Tato umala leo whalongo nei le whiau. E le ai sau alofanga. This is your opportunity. O lava noa leo toi tu atu foi le atua. Mo niso I tatou ele whaia lava. Sa tatou whai unga mase filifilinga mo ia. O lava noa leo o te tala mai ele atua mo oe. O tua inga ia le fili. Male te Apollo lo whaia pia mo I tatou. Whai mai le whamtalanga. Whai mai tua inga te Apollo. E le ami o tonu le atua. E le popole ia tātou. E tau I masui. Na ole pau le me finangalo ai le atua. Na ole tapo inga o tangata mamena I fofoina. Ai whaafonga mai o tau. Ai ile Faamasinoga. E whaalia ai. E le ai se loloto. E le ai se maualunga. E le ai se lautele. Ele I o iai le atua, ele iai se vai panoa, ele I o iai le finangalo le atua ina ia whaahola le tangata sala e iai oe ma. O le ata leo le whaamaoni, le ata leo le ami o tonu a le atua. Roma I ono whai pelua suma le tolu. Nena whatatou tala noa I fo se tasi o pō. O le ami o tonu, ma le alofa. Sa ofisili le pō mua. Le ale me tupu pena Faapefea mai le mbau awa o le oti. O le totongi leo o le anga sala, ngata loinga. O lona winga, e le ai se whaoletanga moai. Mo oe ma. A le finangalo o le atua, e hui lava e tatau ona
to tongi langa sala, ai le teime tasi. Nā te au maia, le ola fua i fua mo i tātou, le ola e whaavavau. O le ami o tonu, e te tauon lava o tongi langa sala. A le alofa, e fua i fua ina mai, le ola e whaavavau e ala ia Iesu Keriso. O le fasili e so mai ai. E faapefea ona malamalama le tūlanga i ngā luenga ma le whaaltanga. Wa e mai lava mele ia tātou Kerisiano. E ei se ata no ova aia. E whaata ili mele o tfiatala no atu ai. O le ata lea. O le mea la ie le kamela po le camera. La e tumutumu i tangata. A la e whawhanga le tangata fia ai. A o le mea le ise kamela. E le ai masesi. A la e fia ai le tangata. Whaafonga mai. This is the right concept. O le mele wo tupu le olanga le teimine nei. E saoa. A e vai nei tangata. A e ala ona fia o e whainga luenga le lei. Ona ia tele ala tau like si lunga o lea. O le Facebook. Ia tele ai tangata e fia. E fia ia la tau. Whaafonga le mai. E leo le mafua anga le nai. Lai on tatou whaia ngā luenga le lei. Awa tau te seila fia. A o ina Faamasinoga i tātou ele atua. Whaafonga. Le whaalinga lona mata upo e lua se fulu. A lona whai upo e sfuma le lua. Se tātou whai tau whaatasi. Nā ui loa whai o e na oti. O tangata anu a tō mali. O tu tui luma o le atua. O na fofola leo tusi. Ua fofola whai ma le tasi tusi. O le tusi leo le ola. O na Faamasinoga i leo o e na oti i mea ua tusia i tusi. Whaafonga le. E tusa ma latoa, e tusa ma lato amio. So, here we find again. Ele ngata e Faamasino ele atua tangata ola. E Faamasino fo i ele atua tangata ua. O feoti. A e Faamasino e tusa ma latoa amio. Awa le mela lea le e fasini ngia e isu tangata. O le a tonu a le amio le tala noa iai le finangalo o le tusi o le atua. Fai mai. O le amio. E le o fua ia o au ngā luenga. Ai o ngā luenga a ke riso i to tonu ia te oe. Whaamaunia le mau manatua. E le o ngā luenga ina ne mita se tasi. E feso e lua whai pe walu mana iwa si whai tau whatasi ia. Awa le alofa tu noa ua whaole ina o tau di whatua tua. E le mai a te o tau fhoi lea. A o le mea ua fhoi ina mai ele tua. E leo no ngā luenga ina nei mita se tasi. Aua o lana lava ngā luenga i tātou. Na whaia i tātou ia ke riso Iesu. Ina ia whaia ngā luenga le lei. Na saunia na mua e le atua. Ina ia tātou sawa wali ai. Aua ne e manatu ua tele o ngā luenga. O na sawa i le oi le Faamasinoga. Amene. Amene. Because we still have people. As a matter of fact, o le toa tele o tangata Kerisiano, o lea lava i manatu i le manatu lea, o le tele o au ngā luenga le lei e whai, e whaola i nei, o le Faamasinoga a lea tua, o ne se le maramlama anga le mau, a e whaafofonga le lei mai lava, o le a tonu ala le winga o le upu, e whaola ina, Faamasinoga tātou, e tusa ma tātou ngā luenga, whaafofonga le lei mai, oe, a e whaitau am le mbau lea te tanga i mei ruma, whaafonga i upu ia. A lofa tu noa e ala i le whaatua. O ianga le lofa tu noa. O le atua. Lono winga e le o se mea oe. Foa ina mai e lea atua. E le i foa ina koe alu kua le kako slide wha mole. Lono winga o le mea na foa ina mai e le atua. Lana lava ngalu. E ngai tātou lono winga e le se ngalu e ngai. A oe. O le ngalu e ngai le atua. Whaia ia ke riso, lono winga, ele ai se mea o e na whaia. O mea uma na whaia ele atua, ele ai se mea tasina e whaia. Amen? Le ai se mea. You have nothing. Le ai se mea na e whaia. A le ala le winga o le upu o ngā luenga le lei. Whaafonga mai lawe. A o loa ina talia le tangata Iesu, ua le toiola o ia a le mea la le whai. Whaia ngā luenga le lei. Na saunia ana mua. Sava vali ai. O le fuafuanga lea le atua mai le amatanga e pei o na wha ata mai. I le teimi sa ia fuafuina i le tūla whono. Whafonga mai. Lau whesiri lea. This is my question. I always ask this question.
Ana faapea lea anga sala a tamu ma eva. E ia se tula fono sfulu e tusi mai ele atua. What do you think? I don't think so. Why? Ele se me mana o mia I fua tātou se tula fono because e tusai ma le tātou malamalama le tuso kenese ina ua uma na whaia e le atua le tangata o na whapea mai na ole ole atua whaauta ua le lei mea uma. Everything in God's creation was perfect. Amen? E au fia I ma le tangata. Perfect. Lono inga. O le tangata lava ia. Na whaia e le atua ina ia o ko mekia o na usita I atu I lea. I le atua. O ne ula uma o lau tino o lau na atura. You were made to obey God. E te usita I atu I le atua. E le tau whaatonua oe aia. E te whaia lava ngaluenga. Le winga na tu se Efeso. Na appoint tātou e le atua mai lava I la matanga. Ina ia whaia ngaluenga le lei. Paua ngā mea na design ai le atua oe. O le whai o ngaluenga le lei. A wahala na au mai le atua tu la fono esfulu. Whaafonga mai. Ona ina ua pa ure tangata. O le amena tupul tangata. Ua le toe a vea nei luna natura o se natura e oko making au ska I le akua ai o le natura ua oko making a ke e aku I le akua. Amen? Le tuisio Roma lo mtau po ono e o mtau po e valu. O lo tau mawhai ei pauno e vali mai le winga o le whaaptalanga na o lou lava ia natura o lou natura na e whanangau me ma oe le whai mai le tuisio salamo lo mtau po lima sumantasi aia. Sa o lima nawa o lou tina maleanga sala. You see? Na o whanau mai fo I maleanga, anga sala, lono winga. Ua e whanau mai mea natua anga sala, pā wale mea fia I eilo tino, na o mea lava o le anga sala, e te e atu le whina ngalo o le atua. Why do you think we have to preach, ina ia whaamanatu pēr whina ngalo o le atua? Because every time e te halwa ina oe, ua whaia lau loto. E te toa hi ua anga, ua koea. Ua e koea anga sala. Masa ni no whaia lau tala maari e so le tele au tangata, e whana nau mai le soifuanga nei, e le tau wao o ina e whai mea leanga, e sao. E le tau wao o e tupu ia o e loto leanga, e sao. O le loko leanga o le mea ke ia ua. E ke ia oso mai tono lau loto, ai se ha. Because all the fabrics in you, your nature is all controlled by sinful lusts. E anga sala. And that's why there is no way, whaafonga mai, there is no way. E lema fai e lona turanga sala ona e whatau no ina ngā luenga le lei e whina ngā loa I lea tua. That's why Paul has to say, ai e ta tau lava o na oti rau tangata tuai. Amen. E ta tau o na oti. E ta tau o na oti na whasi o tia rau tangata tuai. Ina ia mawhai o na ola mai le tangata fau lea I te tonu ia te oi kalatia lua whai pa lua sfulu. Ua whaasata roina whaatasi ma ua ma ke riso. E le toi ola ia ua oi soifua. E ola I ke riso I te tonu ia tau. It's the only way. It's the only way. E fua mai ai fua o le ngā ruenga le atua ia te oe. Ina ua e no folama o e ma whaasata ro ia te oe. And that's the decision you have to make. O lau whiriwhiringa le nā. Ina ia whaasioti oe. Ina ia awane to e pu lea oe lona tura anga sala. Amen. A ia pule ai lea tua ia te oe. E tuu lau fia tangata. E tuu lau fia iloa. Tuu lau fia poto. Tuu lau fia somebody. But to let Christ take over. Amen. E ta tau o na awane to e whaia le mea te whinangalo ai. A ia whai le whinangalo o lea tua. Most of us. E ala ona le fia mana e talia le nganga pa ia. Ona te le manao e te tuu lau tau tala na te masani ai. Esa. Te le manao e tuu au mea na te masani ai. E whai a wai fia i lau tuina nau. But God is calling you today. A o me lea sol Faamasinoga woe. E le mawhai ona e alu na o se vaenga a e tuu le isi vaenga. E le mawhai ona e talia Yesu e ala i lau tuu o isi mea. A te manao e whaipea isi mea i lo langa. No. It has to be a full commitment. O mea umalawa e ta tau o na tuua ai whaatanga Yesu I lo loto. Amen. Who tonight is willing
to give up everything for God. Fa mai Yesu ale amo lo sa taulo mai muli mai a tau ele ai so tofi fa tasi mau ile mea o te alu ya amene awane ye manatu e te saufa afa ia Yesu e maua se mea ile malo le Atua, because you cannot stand le Faamasinoga a le Atua. O le alofa tu noa e whao le ina ai oe, ai o lau ngā luenga loe whai o lea. O le usitai atu i le whaatonu mai o oe e Yesu. O le mafu angale na e alai o na tau e le o ni au ngā luenga. A wa o lea ua ngata ua e whao maina autu ina nau. Ai ua e whaatanga ina Yesu. Malona mana e ale le nganga paia. E nā te whaatonu folau lo so i fua usitai atu i lana tūla whono. Amene. O le ale me whaamasino i nai tātou. Ole tu la fono. E whaamasino ina tātou de tu la fono. So it's no longer you, because you are not acting on your own, but now it is Christ in you. Ai o ke riso lo te tonu ia te oi. Awai na ole paule na o le tu a inga ustai e ta lia e le Atua. O le ustai e puna mai ono Yesu ia te oi. E le to e tu lei mai lo ustai e lo loto fa ole lo loto tu ina nau lo loto e na oe ale o ngā te tonu me uma. Ai unai mai e le tangata fau o te tonu ia te oi. O le tangata fau lea o ke riso Yesu. O le winga le nao lea mio lea e whaamasino ina matalia e Yesu dato mau. Here's something to think about. O Yesu o le whaamasino, o Yesu o le whautua, po lauloia, o Yesu foi. O ia lea o le tongi ola, tongi sala. O le aso i loa iai. E le aise vai panoa o lo olanga e le iloa e ai. E Yesu. Pe a fai sa e fai mea umalawa. O ia. Sa pu le lo loto. E sila fia le e Yesu le tangata na ia soifua no na loto. E sao? Mai tau mai. O lau whaamasino o ai. O Yesu. O lau whautua o Yesu. O ai le sau i to tonu lau loto. O Yesu. A whaila o Yesu le whaamasino o Yesu le whautua. A e tui lumo lana Faamasinonga. E loa le ia e Yesu le tangata na tu una atu lo na loto e se laupa sene. Ma le tangata e uma le lo na olanga. E le aise mea tu inatu. Amen. E loa le. And that's why I'm preaching. That's why I have to tell you, and that's why I have to let you know. You have to accept Jesus Christ in your life every day. Amen. Every single day you have to accept Him. Whaamasani a Yesu. Ia e loa le Yesu. Ia e ola mo Yesu. Awa a o mai le aso e tu ai lumo lana Faamasinonga. You know who He is. Amen. He knows who you are. And you will be okay in the time of God's judgment. Ale nale maftang. A e loa le Faamasino, e loa le loia, pe e alu sau Faamasinonga, e topopole sau Faamasinonga. E le ai, awa o lea e te loa le lei, le tangata, le te lua Faapefea ngai. O te fia Faapefea atu, o le Atua na whaia oi. Sila fia le lei e le Atua lo mana onga. Sila fia le lei e le Atua le awala e au ai ona e soifua ia le lei lo soifua. O i tātou na whaia e le Atua. Unfortunately, ua malo le ti Apollo i le pit, i le whainga oe. Amen. How? E ala mai ina ua pa ia tamu ma e mai le amatanga. As I said, o tātou umalama o lo ola male nā tura anga sala. Oila le pule. E pule lava le ki Apollo. But here's the thing. Oina whaia I tātou. O le Atua. So God knows the best for me. But here's the problem. I grew up with the sinful nature. So e pule la ki Apollo. Pa wale mele sa ki Apollo e whai mo au. Ngā lea. Whaleanga. Imagine lo uso le sa whai na whale. Whai le whale ia maanga ia le lei. A sui le a inga le ka muka. A luaku le ka muka. Sui a koa le plan o le whale. Ma le ako le whale. Whamaka ngā le whale.
Exactly the same thing is happening to all of us. O le ti Apollo uia suia. Le fuafuanga le atua mo o e mahau. E fia e whawhanga o i mea e mai ai. Amene. Pele amen. E fia tātou e tau sami mea whameli ti Apollo. E ai, pauala le mele whai. Nā le mai. Ai ua uma na fua le atua le plan o le diet. E manuia ai le tangata. E ola malolo ina ai le tangata. Amene. Wa umana fai mai le atua o le aso lea e te malolo ai. Ai sui le ti Apollo. I whainga lava le ti Apollo oe. Ina ia aua. Whama ina ia whama sani le tangata. I le ola leo si tai i le atua. Oe. E tā ua i le teimile nei. O le soifuanga ma le tala whaasolo pito. I le atua. Le tangata e se lau pasene langa usta i le atua. Amen. E le mana mia tangata e langa usta i le atua. Ona o mea na whai mai ei ona matua. It could be that your parents did not know about the truth. But now you hear about the truth. What are you going to do about it? E whaawapeo na e whaatutu e le whaialau whaiunga. Boe te whia whaapehati a toe. O le taimi o le Faamasinoga a le atua. E mana o mia le tu ina atu a toa oi. Ia pule Iesu i lau loto. Ina i e tu ma le loto tele lumo le Faamasinoga. Vangalo na lua. O le ale taimi le ua i e le Faamasinoga. Ua o mai le i tu la o le Faamasi. O le Faamasinoga. Ma te suma le ono fai pa lua suma le titu. Whalinga i lua suma le lua. Fai pa suma le lua. E iai le aso e tau wia i tangata uma e tusa o lato ngā luenga. Lono winga. A whai e le aso ua tupo ina e le atua. Lona winga ua tatau nei ona whaia le Faamasi. Le Faamasinoga. O te fia whapeatu ia te oe. Ua a mataina le Faamasinoga a lea. Le atua. Se taimi o le tātou maftanga de nei o te whailoa atu ia te utau. Mai le tusi o whaalinga ma tusi o Tanielu. Ia le taimi na a matai. Ai mo le taimi nei se i whaawau pea. La tātou wa ai le Faamasinoga a le atua. Pesili so mai. O ana whela na a matai le Faamasinoga. Ia leo o mono o whai atu. Le taimi a matai. O le tusi o Tanielu ma le tusi o whaalinga. O tusi e lua tau o tusi masanga. A wafoi e toititi atu tusa ia valo anga la e tala noa e tusi o Tanielu ma le tusi o ai. Ma le tusi o whaalinga. O valo anga o le whenga tuai e tusi e Tanielu. Valo anga o le whenga fau e tusi e Ioane. Whaingoa o le tusi o whaalinga. I le tusi o Tanielu o lo ta ua mai ai le no foi o le Faamasinoga. Si tat whai pa iwa ma le sifulu na tau pa fitu. Si tat whai tau whatasia. Na o wawa ai ne si e tu mai o nofo ali. Ua te mai fo i le ua mai anu moano aso. Ua sina lo na ofu e peo re kiona. Maona lau wao e peo fulfulu ma moe e lelei. O lona nofo ali i o le afi mumu ia. Ua se afi ua mua na mea e tawale vale ai. Ua tafe mai le afi ua aluatu na i ona luma. Ua afe ni afe o auna ia te ia. E mano ni mano e lau tu i ona luma. Ua no foia le Faamasinoga ma ua fofola tusi. O lona winga ua amata le Faamasi. Ua amata le Faamasinoga. O le iunga o tangata uma. Ua filifilia nei i le potu Faamasino o lea tua i le langi. O lona nofoali i lava lea. Au mafau i polu le teimile nei. O le vevesi ala i polu le teimile nei. E faulinga mai o le vevesi e whaatatau i whai unga le Faamasi. A le Faamasinoga. E sawa. Whai unga le Faamasinoga. O Faamasinoga nai lalo nei. E whai longa fasili ai le telo teimi. Ai woe. Lea ua nofo ia nei le Faamasinoga a le atua. E matua tonu masao. Mo oe ma. Ai nofo nei ma Faamasino le istangata. E pe ia oe le tangata e te iloa uma mea uma. E sao. E te nofo nei pe a whai le tangata se mea. E nofo loa Faamasino loa. Ai o te fia whapeatu ia te oe. Ma salo pena o se lua pasene o lau Faamasinoga. E sao. A o leisi iwa se furu male vadu. E matua i e lei loa lava. A le Faamasinoga la a le atua woe. E sila fia uma i le atua mea uma. Amene. Le tuso o whaila unga whamai. E Faamasinoina i le atua o ngaluenga uma. O mana tutunga lilo uma. O mea le lei a toma mea. Mea le anga. E le aise mea tasi o longo langa. E lilo i le Faamasinoga le atua. Amene. Nothing. That's why ele mawhaiona e lafi le Faamasinoga le atua. E le aiso alo whanga
I le whaamasinonga a le atua. Your only hope is then God and God alone. E na o le atua lava a tonu lewa ai tangata i o luma ai le loe tangata lo va a o le atua e sila fia le lo va o le unga o tangata uma e ilo lea e le atua mai o le taimi nei o lo whaia e le atua lana whaamasinonga. I would like to say, as much as I want to say this, ia i lātou ua momoe po ua whioti o lātou ainga. But I would like to say this, e leo tangata uma ua whioti o tau ainga, e sao i le langi. No. Because o le whaamasinonga le atua, e alua i lungo le lainga. E le fua se whaamasinonga le atua, pe whaainga pe a po le alava. God is not a respecter of people. E tu tusa uma tangata. Pe te whaiwhi au, pe te whaamasino, pe te whaiaonga, pe te whaifatoanga, pe te mativa, pe te mauoa. E tu tusa uma tātou le whaamasinonga ale atua. O le mafuanga le nā tā uailo malamalama, ma e ta lia lo Yesu o le puluvanga mo oi. Whalinga lima whai mo mua e o le tolu se tātou whaitau wha amone mole. Na o ilo foi le au tau matau o le ti ele no foali o le tusi o tusi e te tonu ma le tua o whamauina i whamau whailonga i fitu. Na o ilo foi le ngelu malosi na tala i atu ma le leo tele. O ai ea te tau na fofola e ia o le tusi. Ma te tala o na whamau whailonga. Ai le ai se tasi i le langi po o le lalo langi po lalo o le lalo langi. Na te mawhaia o na fola ina le tusi pe wa ai. Palinga i lima foi pe whama le lima ia. Au e te tangi, whauta, o manu malo le leono le tu ainga o yuta, o le a o tawita, e fofola i le tusi, ma te tala i ona whamau whailonga e fitu. O le tala le leile na amene, whawhetai lava i le atua, ua iai se tas, e anga waa e nate te tala ina, tusi ia ua te tala o le whaamasinonga, ai se a, awa, e na o le pau lea o le tangata e anga waa e mawhai ona ia te talaina. E le ngata o ia lea na fio mai ma soifua i le soifua lea te tawivi ma oi aso whaiso. Ai o ia fo i lea na whasi o tia e tangata, amene, na whasi o tia tangata whaale mi ngao ma whaale popoi. Ina ia maua ia oe le ola ma au le nei le ola e whaamavau. Tangata na ia whaia i ona lava ao. Amen e whafonga le mai. Tangata na whaia i ona au. Ai o tangata lava ia no lato tu i ona lava au. Se mea i nā whano noa i le whainga lea. Ai ui lava i lea. O le mea le nana maa fua i ona ngā waa le tamai maa moe. O Yesu lava lea. Ina ia mawhai o na tū mo oi maa i le whaamasinonga lea tua. Amen. E se tala e whatatau i se tamā. O le tamā le nei wa leva ona leto iaisa na ngā luenga. O na halua i lea i le whale whalaua i se tasi o aso. Ua ngā i atu ma ua ngā oi le whalaua. Sa ia ngā oi le whalaua le nei. O na mau i leo. Vili e le alert le whatau o loa i a leo. O na o mai leo ma ua loka si ta māsia. O na mai leo le ta mā le nei luma o le whaamasinonga. Ua tui luma o le whaamasinonga. Ma ua whai atu le whaamasino. O le hale mafu anga ua laiona e whaia le mea. Ai whai mai le tala le ta male nei. Na o whaia le mea le nei. Ua lewa le to yeisa o ngā duenga. Ua fia ai lo a inga. Lo to lua ma lau whanau. And so I had no choice but to steal. Ona whai mai leo o le tala le whaamasino. Ia le lei. E ui lava i lea. Ai ua mō lia oe. You are guilty. You are guilty. Ai ui lama i lea. O le ata tala e se ofu whaamasino. Ai o le au watu o te tū i au tafa. Ma au watu le lima se fulu tā la lea. E to tongi ai lau sala. Au te fia whape atu i a te oe. A umana te tongi lau sala lea. O te wala au lia oe ma lou a inga. Tātou te whai
tau mawhetanga ana nei le afiafi. Oe, o le wala au le ale atua mo oe, amene. O i tātou uma e le se wha moe moe, i lumo si le whanga ale atua. E anga sala uma i tātou, e tasi le taunu unga o i tātou uma, o le oti. Ai oe, o lo wala au Yesu malona alofa ia te oe. Sau ia, sau tātou te tali sua whaatasi mau. Ua uma ona auto tongi i lau sala. Toa tele ni so i tātou o lo whaafunga mai. You are broken. You are lonely. You are beaten by the things of this world. And you are tired of this life. Aren't you? O lo wala au mai le li ia te oe. Wa e fiu ele nei o langa. Ai o lo wala au mai Yesu malona alofa ia te oe. E ui i mea watu tupu i lo langa. E ui i au nga sala. Ai alofa wha maoni. Awa o ia o le Faamasino. O ia foi o le whaola. Amene. O ia. Ua ia au maia lona soifua mo oe mahau. Le asa utali ai. Le au fia i le nei a fiafi. O te le iloa ia te oe. A o le tali lava e te tau ona e whaia le a fiafi le nei. Fisiri mulimuli ona tātou wha umai lea. O ai la i la tau ua pāsia i le Faamasinoga a le atua. Whaafonga le lei lava. Whaalinga lima fo i poiva ma le sifulu se tātou whaitau. Ua la tau pe pese fo i le pese fau. Ua Faapefea atu. Ua ta tau lava oe ina e tango le tusi. Ma ta tala i ona whaamau whailonga. Awa na whasia oe. Ua e whaatau wina fo i mātou i lau lava toto. Mo le atua. Mai tu a inga uma. Mangangana ese. Manuu a toa mātunuu. Ua whai fo i oe i mātou matupu. Ma whai tau langa i lo mātou atua. E whai fo i mātou matupu i le lalolangi. O i lātou uma lava. O e lātou te talia le toto o le tamaima. Tamaima moe. Ai ala oe. O oe se tasi le fiafi le nei. Ua e talia le toto o le tamaima moe. Awa e na o le paule na o le tangata. E ma whai o na tu atu i le Faamasinoga le atua. La sau tali ai. La sau tali ai. Because now it's a matter of life and death. E leo se mea mau ai sau tau mawhatai au le tau te tala noa ai. O lo wala maloa. Malowati. O le asau whai unga e whai i a Yesu. O le asau filifilinga e whai a Yesu. A o sāwali wali atu se tangata whai whaatoanga i ene langi. Sea o na sawe asi ia le taulanga matulanga o iai ati na enga i te tonu o le ai ene lani. Na ia o atuai i se fale o le art gallery. Taunga tai o ata o lo iai. Na aluatu ai mata i se ata o lo tau mai lunga. O le ata o le whaasa tau roina o Yesu. Na tu le whai whaatoanga le nei mo se taimi umi lava. A o ia whaatau pupula i le ata. Sa whaapena o na tangi ai. Ma whaapea ifo lana whaamtalanga. Oh, how I love him. Oh, how I love him. Sa ia waai a Yesu au tau mai. Ma ia waai ia ila tau e sa whaasa tauro ia te ia. Ma matua tu tui ilona ao. Tawhet tui mai. Toto ilona whoringa. Mauna ao. Na tangi ai. Ma ia whaapea ifo. Oh, I love him. Oh, I love him. Au whaalongo mai leisi tangata sa tui ona au tafa. Na sawai i au tafa o ta male nei me whaapea ifo. Oh, I love him as well. Whaalongo mai leisi tangata na whaapea mai. I love him too. Ele i lewa ai toa tele i la tau e. Na o mai mo la tau whaapea ifo. I love him. Sao la tau whaapea ifo i la aso lava lea. Ua sili atu Yesu ia te au i lo mea uma o le nei o langa. Amen. What are you going to say about Jesus' offer? E mawhai ai ona e pasia lana Faamasinoga. O upu lea o le pese e masani ona o fia te pese ai. O lo ilunga i nā. Whai mai le whaamtalanga o le pese. O upu le pese o lo iai. Ua sili i a te au lo whaola. Oi lea. O Yesu. Ua sili a te au i lo mea uma o le nei ola. Ua sili atu i lo le whai matupu i se malo tele. Ua sili atu nei lo mea uma
pe tele au mea pele ai. O le asau tali ai. O le asau whaatatau ai. E sili e Yesu ilo mea umana te whaanau ai. Au tu lai mele tato o whai pese. O te menat o ia te oe ina ia whaia lau whai unga ma lau whiliwhilinga. O ai e ta tau nei ona sili ilo o langa. O ai e ta tau nei ona whai male e ta tau ona o ngā tonu iai mea uma e te whai. O Yesu ea, po o oe. O Yesu ea, po o lou tō lua. O Yesu ea, po o mātua. O te toi fia whaamanatu ia te oe. A o mai le aso le Faamasinoga a le Atua. E le mawhai, e le tele o le oa ma le tamau a inga. Ona to tongi a wangasala. E le mawhai e lau tamā, e le mawhai e lau tō alua, e le mawhai e lau whanau. Ona tū mo oe le aso o Faamasino. E na oe Yesu lava. Now is the moment. Make your decision. Whai a lau whiwhiringa. A whaatali Yesu mo oe.